Kuwa gatanu ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka 2025 ubwo Isiraheli yagabaga ibitero ku bigo bitandukanye bya nucleaire byo muri Iran, intambara hagati ya Iran, Isiraheli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igatangira. Nta numwe muri twe watekerezaga ko mu byumweru bibiri bizakurikiraho iyi ntambara izaba yatangiye kutugiraho ingaruka natwe. Dore aho tugeze uyu munsi. Sosiyete y'u Rwanda itwara abantu n'ibintu mu ndege Rwandair yasohoye itangazo rigira riti bitewe n'ifungwa ry'ikirere cya Qatar duhagaritse ingendo za WB300 na WB303. Aya ni amazina y'indege za Rwandair, bati ingendo zigana kandi ziva Doha ku matariki ya 23 n'itariki ya 24 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Bati kubera uko ibintu bikomeje guhindagurika no mu rwego rwo kurengera umutekano w'abagenzi bacu n'abakozi b'indege zacu, ingendo zerekeza Dubai cyangwa zivayo nazo zirahagaritswe. Bati tuzakomeza gutanga andi makuru y'inyongera uko ibintu bizagenda bihinduka. Iri tangazo ryanavuze ko abagenzi ibingibi bibangamiye bashobora kwimurirwa andi matariki. Bati turabiseguraho kubw'ibibazo ibi bishobora kubatera. Sosiyete ya Qatar Airways nayo yahagaritse ingendo zayo z'indege bitewe n'ifungwa ry'ikirere cy'icyo gihugu hirindwa ibitero iki gihugu gishobora kongera kugabwaho na Iran. Ntabwo ari izi sosiyete zonyine zabaye zihagaritse ingendo, kubera ko n'izindi zose zikoresha ikirere cya Qatar zahagaritswe cyangwa zirasubikwa. Ibi byose byatewe n'uko Iran yarashe misile ku birindiro bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Qatar. Ivuga ko ari igikorwa cyo kwihorera ku bitera Amerika iherutse kugaba ku bigo by'ubushakashatsi bwa nucleaire muri Iran mu mpera z'icyumweru gishize. Abatangabuhamya bavuze ko bumvise impagarara zikomeye mu kirere hejuru y'umurwa mukuru Doha, naho amashusho agaragaza ibishashi by'urumuri mu kirere ubwo ibikoresho byo kurinda ikirere byageragezaga gufata izo misile. Qatar yemeje ko ibi bisasu nta muntu n'umwe byahitanye cyangwa ngo bigire uwo bikomeretsa. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise asaba ko habaho agahenge muri iyi ntambara. Iran ivuga ko izahagarika ibitero ari uko Isiraheli nayo yahagaritse ibyo bitero kuri Iran. Gusa nyuma yaho Perezida Donald Trump yavuze ko Iran na Isiraheli bemeranyije kuba bahagaritse iyi mirwano. Iran ivuga ko yemeye ko imirwano ibihagaze kubera ko Trump ngo yatakambye. Isiraheli ntabwo iratangaza niba yabyemeye, ndetse mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ibindi bisasu bya Iran byaguye mu mijyi itandukanye ya Isiraheli. Kurasa kwa Iran ku birindiro bya gisirikare bya Amerika biri muri Qatar ni intambwe nshya y'izamuka ry'umwuka mubi muri uyu mubano uremereye hagati ya Iran, Isiraheli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu byatumye umutekano mu burasirazuba bwo hagati ujya ku rwego rutigeze rubaho mu minsi mike ishize. Ntawe uzi niba akagahenge katangajwe kazubahirizwa, cyane ko amasaha 6 yari yatangajwe ngo nibwo gatangira kubahirizwa yamaze kurenga. Reka tubivugeho. Misile za Irani zarashwe kuri Al Udeid. Iyi ngiyi ni station ya gisirikare cyangwa se ibirindiro bya gisirikare bya mbere binini mu by'Amerika ifite mu burasirazuba bwo hagati. Kurasa kuri iki kigo cya gisirikare cy'Abanyamerika ni igikorwa Iran ivuga ko cyari igisubizo ku bitero bya Amerika ku bigo bitatu bya programme ya nucleaire bya Iran byarashwe ku mugoroba wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Al Udeid ni icyicaro gikuru cy'igisirikare cya Amerika gishinzwe ibikorwa byose byo mu kirere muri ako karere. Hari n'abasirikare b'Abongereza bahakorera mu buryo buhoraho basimburana. Ibi bitero byatangajwe bwa mbere n'ibitangazamakuru bya leta ya Iran, nyuma byemezwa n'ingabo zayo. Itangazo ryasohowe n'igisirikare kidasanzwe cya Iran IRGC ryagize riti Iran ntabwo izigera ireka igitero na kimwe ku busugire bwayo kigenda kitabonye igisubizo cyangwa se kidahorewe. Rinongeraho riti station za Amerika mu karere ntabwo ari ubuhangange ahubwo ni intege nke za Amerika. Amerika yari yaraburiye Iran kudasubiza ku bitero byagabwe ku bigo bya nucleaire byayo, isaba abayobozi itera kwemera umuti wa diplomasi kugira ngo harangizwe amakimbirane. Raporo zitandukanye zatangaje imibare itandukanye ya misile zarashwe kuri uyu wa mbere. Iran ikavuga ko yarashe misile 6, Amerika ikavuga 14, naho Qatar nkuko byatangajwe na Reuters iyo yavuze ko ari 19. Zose ngo zafashwe n'ubwirinzi bwo mu kirere bwa Qatar. Nta muntu watangajwe wapfuye cyangwa se wakomeretse. Mu masaha make mbere y'ibi bitero, Amerika n'Ubwongereza bari basabye abaturage babo muri Qatar kugumaho bari. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko muri Qatar habarizwa Abanyamerika basaga 8,000 hamwe n'Abongereza batari bake. Nyuma y'umwanya muto ibi bitero bigabwe,
byaje kugaragara ko Iran yari yatanze ubutumwa buvuga ko igiye kurasa misile. Abategetsi batatu ba Iran baganiriye na New York Times bavuze ko Iran yari yabwiye Qatar imigambi yayo hagamijwe kugabanya ibishobora kwangizwa n'ibyo bisasu. Mu magambo ye ya mbere nyuma y'ibyo bitero, President Donald Trump yashimye Iran kubwo gutanga amakuru hakiri kare, ibyatumye nta buzima butakara kandi nta nugira icyaba. Yavuze ko igitero cyari cyoroshye cyane, nta munyamerika wagizweho ingaruka kandi n'inkomere cyangwa se ibyangiritse ngo byari bike cyane. Ati babikoze birarangira, ubu hari amahirwe yo kugera ku mahoro. Nubwo bimeze bityo, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yavuze ko icyo gitero cyatunguranye kandi ko kishe ku mugaragaro ubusugire bwa Qatar. Yibutsa ko Qatar ari kimwe mu bihugu bya mbere byatanze impuruza ku byago byo gukomeza gutera Israeli bitera umwuka mubi mu karere. Naho umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko Iran itagize ugirira nabi muri icyo gitero, ariko ko igihugu cye kitazigera na rimwe cyemera guhohoterwa n'uwo ari we wese. Ati nta muntu twigeze tugirira nabi kandi nta nubwo tuzihanganira gufatwa nabi, nta na rimwe tuzicisha bugufi imbere y'uwatugirira nabi. Iri ni ryo shingiro ry'ibitekerezo by'abaturage ba Iran. Hari ibimenyetso byagaragaye kuwa mbere byerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakekaga ko Iran irimo gutegura kurasa misile muri Qatar. Amasaha make mbere y'igitero, Qatar yari yavuze ko igiye gufunga ikirere cyayo by'agateganyo, bikurikiye itangazo rya Amerika n'Ubwongereza ryasabaga abaturage babyo bari muri Qatar kuguma aho bari batekanye. Aya matangazo ntabwo yahaye abantu amakuru y'ako kanya y'uko igitero kiri hafi kuba. Amerika yavuze ko yatanze iryo tangazo mu rwego rwo kwirinda bihagije, naho Ubwongereza buvuga ko bwakurikiye urugero rwa Amerika. Ariko nk'uko BBC yabimenye, nk'isaha imwe mbere y'igitero hari amakuru yizewe ku gitero cyari hafi kugabwa kuri iki kigo cya gisirikare cy'Abanyamerika. Mu buryo butandukanye, ibitangazamakuru bimwe byo muri Amerika byavuze ko hari abategetsi bo muri Amerika batatangajwe amazina bavuze ko Iran yari yamaze gushyira mu myanya intwaro za misile zari ziteguye kuraswa zigana muri Qatar. Imbuga zikurikirana ingendo z'indege zagaragaje ko indege zimwe zari zatangiye guhindura icyerekezo zijya ku bindi bibuga bitari Doha mbere y'uko misile ziraswa. Nk'uko Flight Radar 24 ibigaragaza, hari indege 100 zari ziteganyijwe kugwa Doha mbere y'uko ibikorwa byo kurasa misile bitangira, ariko izi zose zahise zihindura ibyerekezo na mbere y'iraswa ry'izi misile. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Ahmad Doha kiri mu bihugu 10 bya mbere ku isi binyuraho abagenzi mpuzamahanga benshi, aho binyuraho abagenzi bagera ku 140 buri munsi. Ibindi bihugu byo mu karere birimo Bahrain na Kuwait nabyo byafunze ikirere cyabyo mu gihe gito. Ni gute twisanze aha hantu? Amerika yagabye ibitero bikomeye ku bigo bitatu bya programme ya nucleaire muri Iran kuwa gatandatu. Ibi byakurikiye iminsi y'ihurizo ry'ibibazo by'ibanga ku bijyanye n'uko Amerika yaba yiteguye kwifatanya na Israeli mu gikorwa cya gisirikare kuri Iran cyatangijwe ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatandatu. Israeli imaze iminsi igaba ibitero bya misile ku bigo bya nucleaire n'ibya gisirikare muri Iran, bivuga ko ari ngombwa ko birinda ko Iran yakubaka intwaro za kirimbuzi mu gihe cya vuba. Guverinoma zikurikirana za Israeli n'iza Amerika zagiye zigaragaza ko zifuza kubuza Iran kugira intwaro za kirimbuzi, ariko Iran yihamya ko programme yayo ya nucleaire igamije gusa ibyifashishwa mu buzima busanzwe, ibikorwa by'amahoro. Amerika yavuze ko ibitero byayo byangije bikomeye programme ya nucleaire ya Iran, nubwo ingano yayo n'ingaruka zabyo itamenyekanye. Ibitero hagati ya Iran na Israeli byakomeje no ku cyumweru ndetse no kuwa mbere. Mu gihe twari mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri, televiziyo yo muri Iran IRNA yatangaje ihagarikwa ry'iyi ntambara hagati ya Iran na Israeli. Ivuga ko ari icyemezo Israeli yasunikiwe kwemera, ngo yashyizweho igitutu na Amerika kugira ngo gifate nyuma y'igitero cya Iran cyagenze neza cyagabwe ku kigo cya gisirikare cya Amerika kiri muri Qatar. Ni ku televiziyo yavuze. Iyi televiziyo yavuze ko Donald Trump yasabye ko intambara ihagarara nyuma y'icyo gitero cya Iran. Umunyamakuru wasomye iryo tangazo yakoresheje ijwi riranguruye. Ni itangazo ryashimagije umutwe w'ingabo ushinzwe kurinda ubutegetsi bwa Islam bwa Iran uzwi nka Corps des Gardiens de la Révolution Islamique cyangwa se Islamic Revolutionary Guard Corps, hamwe n'igisirikare cya Iran muri rusange.
rinavuga ko igikorwa bakoze cyo kurasa muri Qatar cyari cyo kwirwanaho ku ruhande rw'abanya-Iran. Ubutumwa bwacishijwe ku rubuga rwa Donald Trump rwitwa Truth Social bwatangaje ko amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Israel na Iran yatangiye kubahirizwa nyuma y'amasaha 6 yemeranyijweho. Ku isaha ya saa 12 z'umugoroba i Washington, ngo hari saa 6 z'ijoro i Kigali. Donald Trump yanditse ati habayeho kumvikana ku buryo bwuzuye hagati ya Israel na Iran ko intambara yose ihagarikwa burundu mu masaha agera kuri 6 uhereye ubu, igihe Israel na Iran baba barangije ibikorwa byabo bya nyuma biri mu nzira yo kurangira. Niko Trump yanditse ati ibintu byose nibigenda uko bikwiye kandi biragenda bityo. Ndashaka gushimira ibihugu byombi, Israel na Iran, ku bushake, ubutwari n'ubwenge bagaragaje mu kurangiza intambara ikwiye kwitwa intambara y'iminsi 12. Yongeraho ati ni intambara yashoboraga kumara imyaka myinshi no gusenya akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati, ariko ntibyabaye kandi ntibizigera bibaho. Imana ihumugisha Israel, Imana ihumugisha Iran, Imana ihumugisha akarere k'uburasirazuba bwo hagati, Imana ihumugisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi Imana ihumugisha isi yose. Itangazo rya Trump ryasize ku meza igitekerezo cy'uko Iran yemeye guhagarika kurasa kuri Israel amasaha make mbere y'uko igisirikare cya Israel nacyo gihagarika ibikorwa byacyo. Ubu aya masaha 6 yari yatanzwe yarenze. Bamwe mu basesenguzi baravuga ko kuba Iran yarashe ku kigo cya gisirikare cya Amerika kiri muri Qatar ari byo byasunikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutegeka Israel guhagarika iyi ntambara. Iran yivuga ko Donald Trump yatakambye ngo iyi ntambara ihagarare. Iran ivuga ko yagabye iki gitero ku kigo cya gisirikare cya Amerika kiri muri Qatar nk'uburyo bwo kwihorera ku gitero Amerika yari yagabye mu ijoro ryo kuwa gatandatu ku bigo bitatu bya nucleaire bya Iran. Leta ya Qatar yavuze ko ibisasu byose bya missile Iran yarashe byasenyewe mu kirere. Israel yo ntabwo iravuga niba yemeye uku guhagarika intambara. Televiziyo ya Iran yavuze ko Israel yasunikiwe guhagarika iyi mirwano yitabishaka. Haracyategerejwe kumenya niba koko Israel yemeye aka gahenge nk'uko President Donald Trump abivuga. Iran yo irasa nk'iyabyemeye nk'uko bitangazwa n'itangazamakuru rya leta. Ariko igice gikomeye kuri Donald Trump kizasigara nyuma y'aka gahenge ni ugukumira ko Iran yakongera kubona intwaro za kirimbuzi. Ibiro bya Perezida wa Amerika byatangaje ko programu ya nucleaire ya Iran yasenywe burundu, ariko nta uzamenya ukuri kugeza igihe Iran izemerera abagenzuzi kwinjira ku butaka bwayo. Hari n'ibindi bitazwi kugeza ubu. Ese Iran yaba yarimuriye ibikoresho bya nucleaire n'imashini zo kubitunganya ahatazwi mbere y'uko Amerika igaba ibitero? Ese hari ibigo by'ibanga byasigaye bitasenywe? Amerika ubikeneye amasezerano ya diplomasi na Iran azemeza ko programu ya nucleaire isenywe burundu. Isenywe burundu mu buryo bwizewe kandi budashobora gusubirwaho. Aheruka kugeragezwa yasabye imyaka irenga 2 kugira ngo ashyirweho umukono. Aya masezerano niyo Donald Trump yaje gukuramo Amerika mu 2018. Donald Trump yatesheje agaciro aya masezerano yari yariswe JCPOA cyangwa Joint Comprehensive Plan of Action, avuga ko afite inenge kandi ko atashoboraga kubuza Iran kubaka intwaro za kirimbuzi. Mu gihe inkuru y'ishoboka ry'agahenge yakwirakwiraga hose, abaturage muri Israel bakangutse kare cyane mu gitondo uyu munsi kubera amajwi y'amakuru ya telefone aburira abantu ngo bajye mu byumba by'ubuhungiro. Impuruza nyinshi zatanzwe zikurikirana vuba ubwo misile zaturukaga muri Iran zirashwe zigana muri Israel. Mu murwa mukuru Yerusalemu humvikanye ibiturika bikomeye, kandi n'abanyamakuru bari hirya no hino batangaje ko bumvise ibyo biturika. Umujyi wa Beersheba wo mu majyepfo nawo warashweho, abaganga bahita berekeza aho byabereye. Serivisi y'ubutabazi ya Israel Magen David Adom yavuze ko abantu 3 bamaze kwemezwa ko bapfuye, umugore n'umugabo bari mu kigero cy'imyaka 40 n'undi mugabo uri mu kigero cy'imyaka 20. Nyuma yaho inzogera zongeye kumvikana mu majyaruguru ya Israel. Amakuru mashya aturuka mu ngabo za Israel avuga ko Iran yongeye kurasa misile nyinshi zigana muri Israel. Iryo tangazo rivuga ko uburyo bwo kwirwanaho bwa Israel burimo gukora kugira ngo bufate izo misile, kandi ko abaturage basabwe guhita bajya ahantu hakingiwe kandi bakagomba kugeza igihe baherewe andi mabwiriza mashya. Ibi bisasu bikomeje kuraswa mu gihe akagahenge kemejwe kandi n'amasaha yari yatanzwe yarenze. Nta uzi niba kazubahirizwa cyangwa n'ibiri ryakwitwa iherezo ry'intambara President Trump yamaze kwita iminsi 12.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati ntabwo bikwiye kubw'impamvu za politike gukoresha ijambo guhindura ubutegetsi cyangwa regime change, ariko niba ubutegetsi buriho muri Iran budashobora kongera kugira Iran igihangange, kubera icyo hatabaho guhindura ubutegetsi. Aya magambo arasa naho habanye cyane n'ibyo abandi bayobozi bakomeye muri guverinoma ye bavuze. Mu mpera z'icyumweru, Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pete Hegseth yavuze ko intego y'iyi ntambara atari yo gukuraho ubutegetsi muri Iran, kandi ngo ntabwo byigeze biba intego yabo. Vice President James David Vance nawe yemeje ko Amerika idafite intego yo guhindura ubutegetsi muri Iran. Ibi bivuze ko President Donald Trump ubwe yagaragaje icyerekezo gishobora gushyamiranya cyangwa se kugonganisha ubutumwa bw'inzego zitandukanye za guverinoma ye ku ntego nyayo y'ibitero kuri Iran. Israel iyo icyifuzo cyayo nyamukuru ni ugukuraho ubutegetsi bw'Abayatollah muri Iran. Kuba nta watekerezaga ko Amerika izinjira muri iyi ntambara bikarangira bibayeho, no gukuraho ubutegetsi muri Iran bishobora kubaho. Bibaye se hakurikiraho iki? Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel baramutse bakuyeho ubutegetsi bw'Abayatollah muri Iran, Iran yabisenyutse cyangwa igahura n'ibibazo bikomeye nk'ibyabaye kuri Iraq, Afghanistan cyangwa se Libya. Iran igihugu gifite ubutegetsi buhurije hamwe igice cya politike n'iyobokamana. Umuyobozi w'igihugu ni nawe ushinzwe imyemerere, kandi politike n'idini muri iki gihugu birahuye cyane. Iyo wishe amategeko y'Imana cyangwa y'idini urafungwa kimwe n'uwishe amategeko ya leta. Umuyobozi w'ikirenga w'igihugu Rahbar cyangwa Supreme Leader niwe ufite ijambo rya nyuma muri politike, igisirikari, itangazamakuru n'ubutabera. Uyu ni Ayatollah uhabwa ububasha nk'uhagarariye Imana ku isi muri Iran. Inyuma ye hari Perezida uyatorwa n'abaturage, ariko agomba kwemezwa n'inzego z'abayobozi b'iyobokamana. Inteko ishinga amategeko nayo igeraho igarukira mu bubasha, kubera ko ibyemezo byayo bishobora guteshwa agaciro n'urwego rwitwa Conseil des Gardiens, inama y'abarinzi b'itegeko nshinga. Uru rwego rugizwe n'abayobozi b'idini. Ubutegetsi bw'Abayatollah muri Iran bwashinzwe nyuma y'impinduramatwara ya Kiyisilamu yabaye mu 1979, ubwo Shah Mohammad Reza Pahlavi wari umwami ushyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahirikwaga, maze igihugu gihinduka Repubulika ya Kiyisilamu iyobowe n'abayobozi b'iyobokamana bayobowe na Ayatollah Ruhollah Khomeini. Uyu yabaye umuyobozi w'ikirenga cyangwa Guide Supreme wa mbere. Birumvikana nyuma y'ihirikwa ry'umuyobozi wari warashyizweho n'Abanyamerika, wagiyeho yahise aba umwanzi wa mbere wa Amerika, ndetse anaba umwanzi wa Isirayeli, kubera ko Isirayeli ari inshuti ya mbere magara ya Amerika mu karere kose k'uburasirazuba bwo hagati. Iran iyobowe n'Abayatollah ifatwa nk'igihugu gifite ingufu nyinshi za politike n'igisirikari mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, kikaba igihugu gikunze gushinjwa gushyigikira imitwe yitwaje intwaro ifatwa nk'iyiterabwoba nka Hezbollah yo muri Liban, Hamas yo muri Palestine n'abandi. Ubutegetsi muri Iran bushingiye ku ihame rya Wilayat al-Faqih, ubuyobozi bw'umuhanga mu by'idini, aho Ayatollah aba afite inshingano zo kuyobora igihugu nk'uhagarariye iragi rya Kiyisilamu. Uko ibitero bya Israel kuri Iran bimara igihe kirekire, niko n'ibihuha n'ibitekerezo by'uko hashobora guhirikwa ubutegetsi bwa Iran birushaho kwiyongera. Ariko guhindura ubutegetsi cyangwa regime change mu mateka y'akarere k'uburasirazuba bwo hagati byakunze kuvamo ingaruka zikomeye kandi z'ibihe birebire. Ni ingaruka zirimo intambara z'urudaca, ihungabana ry'ubukungu, iterabwoba n'umutekano muke wambukiranya imipaka. Urugero ni nk'uko byagenze muri Iraq mu 2003, ahirikwa rya Saddam Hussein ryakurikiwe n'umwaka w'intambara zabene igihugu ndetse n'iterabwoba ryakomerekeje igihugu mu buryo bukomeye. No muri Libya mu 2011, igice kinini cy'igihugu cyabaye indiri y'imvururu nyuma yo guhirika no kwica Perezida Muammar Gaddafi. Mu buryo nk'ubwo, gushaka guhirika ubutegetsi bwa Iran bishobora gutuma igihugu cyinjira mu rungabangabo rutaziguye, bigahungabanya akarere karimo ibihugu bifite ubucuruzi n'ingufu zikomeye ku isi nka Arabia Saudite, Iraq, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'Ubushinwa nk'umuguzi mukuru wa petroli ya Iran. Bityo rero, nubwo amagambo ku ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Iran avugwa cyane muri politike y'iki gihe, amateka yerekana ko guteza intambara mu izina ryo guhindura ubutegetsi bikunze gusiga umwiryane kurusha ibisubizo. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ku cyumweru yabwiye televiziyo Fox News yo muri Amerika ko guhindura ubutegetsi muri Iran bishobora rwose kubaho nk'ingaruka y'ibitero bya Israel
kubera ko nk'uko yabivuze ubutegetsi bwa Iran buri mu bwigunge ndetse n'intege nke cyane. Icyakora perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump we yakomeje gutanga ubutumwa budasobanutse neza. Ku rubuga rwe bwite rwa Truth Social ku itariki ya 17 y'ukwa gatandatu yanditse amagambo agaragaza ko azaho Ayatollah Ali Khamenei witwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran yihishe. Ati ni intego cyangwa se ni target yoroshye ariko ari mu mutekano ahari, ntabwo tugiye kumwica nibura ubu ngubu. Mu ijoro ryo hagati yo kuwa gatandatu no ku cyumweru Amerika yagabye ibitero kuri bimwe mu bigo bitunganyirizwamo nucleaire bya Iran, Natanz, Isfahan na Fordo. Donald Trump yihanangirije Iran ko ibindi bitero bizakurikiraho nibaramuka banze kugaruka ku meza y'ibiganiro. Hazabaho amahoro cyangwa hazabaho amarira kuri Iran, niko yavuze ku cyumweru mu gitondo. Yongeraho ko nibadahagarika ibitero kuri Israel ngo Amerika izagaba ibindi bitero ku bindi bice. Ku cyumweru yagarutse kuri Truth Social agira ati nubwo atari byiza muri politike gukoresha ijambo guhindura ubutegetsi, ariko niba ubutegetsi buriho muri Iran budashoboye gufasha Iran kongera kuba igihangange, kuki hatabaho guhindura ubutegetsi? Guhindura ubutegetsi umugambi ushobora guteza akaga gakomeye uko intambara hagati ya Iran n'aba bagaba ibitero irushaho kumara igihe. Nyamara intego y'ibi bitero ni ugusenya porogaramu ya nucleaire ya Iran. Iyi ntego ishobora guhinduka igitekerezo cyo guhirika Repubulika ya Kiislamu, ari byo bishobora kwinjiza akarere kose mu rujijo rurambye. Eckhart Woods, umuyobozi w'ikigo cy'Abadage gishinzwe ubushakashatsi ku bibazo mpuzamahanga German Institute of Global and Area Studies i Hamburg, abivuga atya: biragoye cyane kwemeza ko ushobora guhindura ubutegetsi nk'ubwa Iran uvuye hanze nk'ahari ugukanda buto gusa. Yongeraho ati niyo byaba nta uzi niba bitagira ingaruka zikomeye. Ibyo ni ibindi bibazo bikomeye kwabyo. Amasomo y'amateka yerekana ko gushaka guhindura ubutegetsi binyuze mu bitero bya gisirikare bitazana amahoro, ahubwo bisiga ihungabana. Ihungabana ririmo akavuyo mu mitegekere, iterabwoba, ibibazo by'ubuhunzi no gusenyuka kw'ibihugu. Bityo rero nubwo amagambo ya Donald Trump na Netanyahu asa n'ahishura ubushake bwabo bwo gushyira iherezo ku butegetsi bwa Iran, bishobora gutuma ikibazo kirenga igaruriro ntigikemuke. Guhindura ubutegetsi bikozwe n'amahanga akaba ari nayashyiraho ubundi bushya ni igitekerezo gikunze guteza impaka zikomeye. Mu mategeko mpuzamahanga ibi ni ukuvogera ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu cy'amahanga, kandi kenshi ntabwo ari igikorwa kiba gishingiye ku mahitamo y'abaturage cyangwa se ku nzira za demokarasi. Ibi bikunze kuvamo ko icyo gihugu kibura ubuyobozi bufatika, hagatezwa iterabwoba, hakavuka imvururu za politike n'umutekano muke. Guverinoma nshya zishyirwaho n'amahanga nazo kenshi zirangwa no kunanirwa gukora akazi, cyane cyane kazi kaba katoroshye ko gukemura ibibazo bikomeye igihugu kiba kirimo. Ibyo bikazamura ibindi bibazo by'urudaca. Ibi nibyo byabaye muri Afghanistan. Nyuma y'ibitero by'iterabwoba byo ku itariki ya 11 y'ukwa 9 mu 2001 i New York, OTAN yitabaje bwa mbere mu mateka yayo ingingo ya 5 y'amasezerano ayishyiraho igena ko ibihugu bigize uwo muryango bigomba kwihuriza hamwe mu kwirwanaho igihe kimwe muri byo kigabweho ibitero. Iyi mpamvu niyo yatumye ingabo zo mu burengerazuba ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihuriza hamwe mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'abatalibani bwari buyoboye Afghanistan no kurwanya Al-Qaeda, umutwe w'iterabwoba washinjwaga gutegura ibyo bitero byo kuwa 11 Nzeri. Mu ntangiriro ibyo bikorwa byagenze neza. Mu mpera za 2001 abatalibani bari bamaze kwirukanwa i Kabul, ariko vuba na bwangu ibihugu byari muri uwo muryango byatangiye kugirana ukutumvikana, cyane cyane ku mikoranire ya gisirikari, politike n'inkunga y'iterambere. Ibi byatumye umutekano w'igihugu cya Afghanistan ujya mu kaga mu gihe cy'imyaka 20 yakurikiyeho. Abaturage bakomeje kwibasirwa n'ibitero kubera ko abatalibani bazaga bakagaba ibitero mu buryo buhoraho hagati y'umwaka wa 2001 n'2021. Abasirikare bo mu bihugu by'uburengerazuba bishwe muri icyo gihe bari hafi 3600. Abasivili b'Abanyafghanistan bishwe barasaga 50,000. Icyo gikorwa cyose cyagombaga kuzana amahoro cyatwaye hafi miliyari y'amadolari. Ibi byose bihamya isomo rikomeye ko gukoresha imbaraga zo hanze y'igihugu mu guhindura ubutegetsi bitifujwe n'abaturage b'igihugu bishobora kuzana ibibazo birenze ibyo bashaka gukemura, bigatera ihungabana, ubwicanyi n'imiyoborere idakora. Kandi iri somo riracyafite agaciro mu birebana na Iran n'ibyo Israel na Amerika bashobora kuba batekereza gukora. Ahandi ibi bintu byabaye ni muri Iraq. Leta Zunze Ubumwe za Amerika
zigeze gutera inkunga Saddam Hussein mu by'intwaro ubwo yari ku butegetsi muri Iraq mu gihe kirenga imyaka 20. Ariko mu 2003 Amerika yafashe icyemezo cyo kumuhirika ibifashijwemo n'abishyize hamwe biswe Coalition of the Willing. Ibi babikoze badahawe uburenganzira n'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye. Washington yagerageje gusobanura iki cyemezo bivuga ko Saddam Hussein yari afitanye imikoranire na Al-Qaeda kandi ko yari afite intwaro za kirimbuzi, arme de destruction massive. Ibirego byaje kugaragara nk'ibinyoma mu iperereza ryakurikiyeho. Hussein Saddam ntabwo yakuweho kubera ko yari afite intwaro za kirimbuzi, ahubwo yakuweho kubera ko atarazifite. Aya ni amagambo ya Eckhart Words. Aha yashakaga kuvuga ko Saddam Hussein atari afite uburyo bwo kwirwanaho ku rwego rw'intwaro za kirimbuzi, bityo kuba nta buryo bwo kwihagararaho yari afite nibyo byamugize ingabo yoroshye yo gutera. Iran icyo gihe ntabwo yabyirengagije cyangwa ngo ibirebere. Yabonye neza ko iyo igihugu kidafite uburyo bwo kwirinda ndetse kikaba nta bufasha bufatika gifite ku rwego mpuzamahanga bishobora kukigira insina ngufi mu maso ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi nibyo byatumye Iran kuva icyo gihe ihitamo gushimangira ubwirinzi bwayo haba ku rwego rwa gisirikari, imikoranire n'imitwe y'inyeshyamba yo mu karere ndetse no mu gutunganya ingufu za nucleaire, ibifata nk'umusingi w'umutekano wayo mu gihe byaba ngombwa. Nyuma yo guhirika Saddam Hussein, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho guverinoma y'inzibacyuho muri Iraq, ariko iyo guverinoma yaje guhura n'ibibazo bikomeye kubera imicungire mibi y'igihugu no kutagira ubumenyi buhagije ku mateka n'imiterere y'imibereho y'abanya-Iraq. Amacakubiri asanzwe hagati y'amatsinda atandukanye y'amadini, cyane cyane abasuni n'abashia, yarushijeho gukara, bituma igihugu kijya mu bwoko bw'intambara y'abenegihugu, guerre civile. Ibitero by'ubugizi bwa nabi bihitana abantu byabaye ibisanzwe buri munsi. Abasirikari bari barasezerewe mu ngabo za Saddam Hussein batangira kurwanya ingabo z'abanyamerika zari zarabakuyeho, barwana nabo kuko babonaga nk'abatwaye igihugu cyabo. Nyuma y'imyaka 20 kuva Amerika yatera Iraq igamije guhindura ubutegetsi, nibwo ibintu byatangiye kugenda bigaruka mu murongo gahoro gahoro. Urugomo ruragabanuka, ubu amatora y'inteko ishinga amategeko ateganijwe mu kwezi kwa 11 muri uyu mwaka. Ariko Iraq iracyari igihugu kiri mu rugendo rwo gushaka kwiyubaka no gusubira ku murongo w'imiyoborere itajegajega. Ibi byose byerekana ko guhindura ubutegetsi binyuze mu mbaraga z'amahanga bishobora gutangiza urugendo rurerure runakomeye rudasubiza ikibazo ako kanya, ahubwo rukarushaho kugira ingaruka ku mibereho y'abaturage igihe kirekire. Ahandi ibi byabaye ni muri Libya. Libya nayo uyu munsi iracyarwana n'ingaruka zo guhindura ubutegetsi byakozwe n'abanyamahanga. Nihirwa ry'ubutegetsi mu ntangiriro ryaturutse imbere mu gihugu, ariko riza gushyigikirwa n'amahanga. Mu gihe cy'impinduramatwara zamenyekanye nka Arab Spring mu 2011, intambara y'abenegihugu yatangiye ishingiye ku myigaragambyo yamaganaga ubutegetsi bwa Colonel Muammar Gaddafi wari umaze imyaka myinshi ku butegetsi muri Libya. Ubwo Gaddafi yatangiraga guhangana n'iyo myigaragambyo mu buryo bwanaguyemo abasivile, OTAN yahise ibyivangamo mu buryo bwa gisirikare, ishyiraho agace katemerewe kugurukwamo n'indege zisanzwe, no fly zone, hagamijwe kurengera abasivile. Ubutegetsi bwa Gaddafi bwagerageje kwihagararaho mu mezi make, ariko ku itariki ya 20 y'ukwa 10 mu 2011 Gaddafi yarishwe, hashyirwa iherezo ku butegetsi bwe. Nyuma y'iyicwa rye, Libya yagiye mu cyuho cya politike. Amatsinda y'inyeshyamba atandukanye aravuka arwanira ubutegetsi, igihugu gicikamo ibice, kigira guverinoma ebyiri zihanganye. Ingabo z'amahanga, imitwe y'inyeshyamba n'ibihugu bikomeye byivanga mu ntambara, kandi umutekano urazamba. Iterabwoba ririyongera, haza ubucuruzi bw'abantu n'abimukira baturuka muri Afurika. Uyu munsi u Rwanda rurishyura ikiguzi cyabyo kubera ko bamwe muri izo mpunzi rwemeye kubakira. Libya ni urundi rugero rubabaje rw'uko impinduka za politike ziturutse mu mahanga, nubwo zaba zigamije kurengera rubanda, zishobora gutuma igihugu gisenyuka kurushaho. Kandi nka Iraq na Afghanistan, ibihe byakurikiye iyicwa rya Gaddafi byagaragaje ko guhirika umuyobozi udakunzwe bitari bihagije mu kugarura amahoro n'imiyoborere. Guverinoma yemewe n'abanyalibiya bose ntabwo yigeze ishyirwaho, ahubwo nyuma yo kwicwa kwa Gaddafi
hakurikiyeho imyaka myinshi y'intambara hagati y'imitwe yitwaje intwaro ihanganye irwanira ubutegetsi. Igihugu cyarasenyutse mu buryo bw'imiyoborere, ndetse kuva mu kwa gatatu mu 2022 habayeho guverinoma ebyiri zihanganye, buri imwe igerageza kugenzura igice runaka cy'igihugu. Ibibazo by'uburenganzira bwa muntu biri mu rwego rukomeye rw'akaga byariyongereye. Ubwicanyi, gufunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gukoresha abantu imirimo y'agahato n'icuruzwa ry'abantu byose byakomeje kwiyongera. Kubirebana na Iran rero, ubu biravugwa ko hari amahirwe make yo guhindura ubutegetsi muri Iran nubwo Donald Trump abivuga. Uretse ibyo bisobanuro twari tuvuzeho by'amateka ya hafi, impuguke Eckart Wertz abona n'indi mbogamizi y'ingenzi kubirebana no guhirika ubutegetsi muri Iran. Ati mu by'ukuri kugira ngo ubutegetsi buhinduke muri Iran hagomba kubaho igitero cyo ku butaka, ground invasion niko bivuga. Ati ntabwo mbona impirimbanyi z'imbere mu gihugu muri Iran zifite ubushobozi bwo guhirika ubutegetsi buriho. Yifashishije urugero rw'Ubudage bwo mu 1945 yaragize ati yego Ubudage bwagizwe n'impinduka nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ariko ibi byasabye ko habaho igitero cy'ingabo z'imbere mu gihugu. Kandi icyo gihe impinduka zashobotse kubera ko hari abaturage baharaniraga impinduka, hari n'abafatanyabikorwa bo mu gihugu imbere, hakaba n'umwanzi rusange wo hanze wahuzaga impande zitumvikanaga. Icy'ingenzi Wertz ashimangira nuko guhindura ubutegetsi atari ikintu kigeze kibaho hakoreshejwe ibitero byo mu kirere gusa. Nta butegetsi na bumwe bwigeze buhirikwa n'indege gusa. Ati kandi sintekereza ko Iran ari izabi ya mbere muri ibyo. Ni ukuvuga ko kubaho kwa gahunda yo guhindura ubutegetsi muri Iran binyuze mu ntambara y'indege no gutera ibigo bya nucleaire bidahagije, kandi bishobora guteza ingaruka zikomeye kurusha icyo bashakaga gukemura.